Kanigday ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentag step. Menteri rang bado kariu la peniat ya kajing yalang ban kemi ya kajing penkre bat jing ada na kajing pang COVID-19. Kajing ITK COVID-19 he India kala tam ya kasispa arpuwe klur prapusaulak teligi dos. Bat ke dorbar telang jong yang dorbar tauan kari kan sedang lasai kesni. Haswab ngina pai syaka kubor ke babanya ngina syashkore kene kajing penbena ke badan kam. Kadba ke India kala tahu history da ka baklala banai palat cispa klur teligi dos jong ketika COVID-19 ke All India Radio ke ai jingero ya baro ki doktor ki nurse ki nong trei ki bana khmat ya bad ya baro ki beladep shimtika belala ban poisho ni maumer. Tangbangi ai jing maham ki nong sngap jengi ba ke jingi khun persya ke jing pang COVID-19 kampat kot. Ngi kentu ginong sngap jengi ban shimtika pura bat banerap iki weiru ban shimtika. Hagane gapor babon kita masa bot ikini kilai teli kirukom le ki basok. Deng iki mas penjengai ni kiwei bat sat khoj bhai la ki kti bat kadur khmat. Na kabenta ki jingte bedai bat ka COVID-19 pila ban phone ki number yarap kari ki bedai not iwe arlai khandai nyopra not saun rio bat iwe not nyosan. Bat ki number yarap ke jela Meghalaya kidai iwe not pra bat iwe not nyo not. Ka khubor ka babnya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ula peniat ke jingyalang ban kemi ikilat jing penkre bayadai ban ka kot ka khia ban ka jing ITK COVID-19 New Delhi nen kesni. Cabinet Secretary Rajiv Gauba, Principal Secretary Show Menteri Rang Bado PK Mishra, Secretary Ketenat Kakot Kakhya ka Sarkar Pdeng Rajesh Bhushan, Dukhat ka Niti Ayog Nakaliang Kakot Kakhya Dr. VK Paul, Kileshim Benta hakane kejingalang. Layak keren ru halor kilat balashim hapo kejingalap harghar dastak. Menteri Rang Bado laban halor kejing dan kam ban pensted ya kejing ai ya kados baar jong ketika COVID-19. Kihe sorkar kelieto hau Menteri Rang Bado syapang uknyang jengpang COVID-19 bala kelador temai Omicron bat kejing keta jeng ui ki babon kiri. Menteri Rang Bado ulong bagi beliau ki deban long ki bapikir. Ulong badan kam ban kemi bhai ya ki bawan poi nabari kam tam kiri ki badan ha kejing ma. Kajing ITK COVID-19 he India kalatam ya kasispa arpuwe klur prapusaulak telikidos. Katenat kakot kakhya ke Sarkar Pdeng kepentip batang henen kesngiru la ITK syah nyopulailak nyopusaw hajar ngut kibriyo. La ban kedau hang ne bakum shibenta jong ke program ITK ka Sarkar Pdeng ka kersya ni gijela bat ki Union Territory da ka IA ya ketika syaki. Meghalaya arphongut kibreu kelio thma ya gejing pang COVID-19 henen gesngi. Badagine kajing dan kibreu kebadang don inu kenyang jing pang kalong laispa prangut. Kibalakot henen gesngi pat kidan saupu ngut. Lainut kibreu kibadan ya kenyang jing pang COVID-19 kilaklat henen gesngi badagine kajing don kibalaklat baru Meghalaya kalong syihajar sauspa nyupuwe ngut. Ka World Health Organization henen kesngi kalong yakiri badan ha kapang syathe lammi ngi kedoba Asia ban long ki bapit ngor bha bat ban shimikilat jingyada bat ban kentiu ru ikjing ITK ban te lakam ya kejing sapriang knyang jing pang COVID-19 bala kelador thamai Omicron. Ka Regional Director ka World Health Organization Southeast Asia Region ka Dr. Punam Khetrapal Singh kalong bakiri kimdai ban kensting. Kalau ongru bawa lagi bayo ekejing pang COVID-19 ha kapang syathe lammi ngi kedoba Asia kala kamduna. Nrai kejing kiyo ki bayo ekejing pang COVID-19 ha kiwei pat kiri ka pen ken mau badang don ha kejing ma badai ban bot perking yakilat jingyada. Kane ko kubor kawan Shafi nag All India Radio Shillong. Ka dorbar telang jong yang dorbar tauan kari ke parlimen kan sedang lesai kesni. Labo baya ka Farm Laws Repeal Bill arhajar arpuwe on wanra bat menjur ha ke Lok Sabha ha kesni ke benengkong jong ke dorbar. Dang shen Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ulapen bena bag sorkar kelarai ban wengno ya kilai telikian bedai bat ka kamrep. Kini gilai teligian ban wengno kikentop ya ka Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act arhajar arpo
Ka Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act Arhajar Arpo, bat ka Essential Commodities Amendment Act Arhajar Arpo. Ha kawai pat kalyang Menteri Ketenat Karep Karyang ke Sorkar Pedeng Narendra Singh Tomar ula kentui kiseng jong kinong rep ban penkut no ikijingyaki. Namar kamdon jing mutsyo beneki haba ke Sorkar keladak penbena ban weng no ikinigian. Ulong bagi nong rep kide ban buram ya kene kejing penbena. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unyasam ikisembok perkat jong bat kibreu hakari bat syabari ru kumjo hak program Man Kibat lembak All India Radio menta ke step hak porkat wai baje. Kania kendai kesien ke bap prapulai ba Menteri Rang Bado ai jing keren hak ke program basisien cibenai. Onla banyo ke program Menteri Rang Bado na baro ki network All India Radio bat Doordarshan na ke website AIR News bat na ke News on Air mobile app. On laru banyo na ki YouTube channel jong ke office Menteri Rang Bado ka AIR News ka DD News bat ketenat information bat broadcasting. Mari adap keren Menteri Rang Bado hak ketin Hindi on pen snow sai gijing penkela syaka ketin Khasi Jantia bat Garo. Ya kini gijing penkela on la banyo snow biang la shibet janmet hak por prabaje. MLA ka mau kerwat ubaderu Menteri Ketenat PHE ke Jela Meghalaya ubara Nikton lengdo otongkar ulong ba kemensi metre lang kala banwara jing mentoi kisnong lengba kiseng yarap dalade yalade ni ki self help group ki bahap apo ka Meghalaya State Rural Livelihood Society. Ulong ru basyen on soyei ki company ba peniat di kisamla ke Jela ki ben peniat di project ki bahe. Habakren ha ka self help group mela kam health cam kabalalong ha Nativity Higher Secondary School ha mau kerwat nen kesni. Uba renikton lengdo tongkar ulong balale ekane ban rakhe kejingdap sanposnem kajingyo ya kejela ke Bapura bat ban rakhe kejingdap nyup sansnem kajingyo la loit kari. Shosho ulong ba ke Sorkar Meghalaya bat ke Sorkar Pedeng ki aimen siam ki brio bane trailang leng ba ki sengerap dalade yalade ha ke ba ya ki skim la ai shaki kenhon bat shaki brio shimet. Ka India Rivers Week Arhajar Arpuway ka baju penlong shisin shisnem da ka India Rivers Foundation kalakut no anin gasngi. Da ka jingshim smai bantrei na gabenta banyadai ki dokha ki ba im hakiwa bat banyadai ki wa ru kumjo kenang bakin la banne bat bakin KM. Ya kene ke program la penlong lengba ke internet. Ha kene ke jingrakhe Raj Kumar Sinha bat ka affected citizens of Tista ne ka act kilayo ya ka Bhagirat Prayas Samman na gabenta ka jingtre jongki ha ka bedai bat ka jingpenne ya kiwa. Ka National Investigation Agency kan sashimti bantoket ya ka jingja thombor ha Manipur ha ka ba ka kenhuan pahara kalasya thombor dangshen bat ha ka ba wei colonel ka Assam Rifles bat ki bahayeng jogu bat ki wei pat ki sipai pahara kila klatno. Ka khubor na ketenat korbari ke Sorkar Pedeng ka yetho ba ketenat kan sapha jing betha sya ka National Investigation Agency ban shimti bat register biang ya kene ke jingja bat ban sedang ya ke jing toket. Bat katto ko khubor kalakot agani ka step ka balawan chapi nag All India Radio Shillong. Ngipin kan mawi pi ginong ngap baha kapor prabaje nagani ka station. Baha kapor prabaje ngin yaso baka Delhi station nagabenta ka khubor ha kaktin Hindi kabanbot da ka khubor ha kaktin Pareng ha kapor prashteng. Ngipin kan mawi pi ginong ngap baha kapor kandai baje nagani ka station pinyo ko khubor na ka thanj telam mingi ha kaktin Pareng. Kapor menta kaladap praduna san minute.